بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وقال سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mauli mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, ruman ini kakawiyaksan na to yari na isab kami gumanap sim pangadyan taniw pangadyan bunga sin pag-iman lagi masih kita niyo habunga sim pag-iman amin pangadyan hindu singguro pamurid arumini mga kakasi sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga anak apo namo atiranan kanapan namo himpangadyan bunga simpag iman hindu singguro pamurid. Pag Hindu singguro pamurid di na ini mahundong sa lugay aun pa umul sintao iwan singgumi tumubtob in pag Hindu singguro pamurid bang maabot na inadlaw kiamat iwan mabutas na inyawalihan antara singguro iwan simurid. Firman sin Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Nahl, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Inna Allah subhanahu wa ta'ala nagparman hakatan kanabihan iwan karasulan papasampay pa ummat nila aula na ing kahinapusan nabi iwan rasul hinabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahinapusan daak sin Allah ta'ala pamahadjana ipapasampay si mahasut si mahatinggi in baita parman niya halawm sin surain nara aking katan kanabihan iwan karasulan iwan sin ummat miyakad kanila iwan sin way naraak taabitun paakarun in partabitan inna Allah ya'muru bil adl inna Allah ta'ala nagdaak suway tuod hatul suway mahatul manusia patuhan niya
bang mahatul na manu siya patuhan niya, hatul na siya papagkahin niya. Suway adil manu siya patuhan niya, bang adil na manu siya patuhan niya, adil na siya papagkahin niya. Dia dinindagbus, sintao adil patuhan niya. Biyaita si mga ulama, kapag-uhanan si mga tao Makkah, aming giulal sila sinallahu ta'ala radiyallahu anhum wa radwan, makuyagin Allahu ta'ala kanila hasabab sininang nila, kimuyagmanin Allahu ta'ala kanila kiyuyakan da isab sila. Mga anak kapo na mo atiranan, magkagunahan kita ni ukuyag. Misan na mataod alta na to, bang kita ni halawm kasusahan, bang kita ni halawm tapo, di na to kana naman in rahmat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di na to kana naman in kuyag dengan Allah ta'ala, in kana naman na to kuyag antara na to magkahi. Kagunahan na to amasa na to ini in lanab, bukul lanab pagkaon, bukul lanab pag-inom, sa lanab sin kuyag tudyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na in tao adil patuhan, muna amuna in tao maaddat magtuhan. In tao maaddat magtuhan, aun pangilahan niya. In pangilahan kanya umbulhan buuk taharatul qalb, puti inatay niya patuhan. Malano inatay niya patuhan. Magkagunahan kita niyo mga anak po, lano. Bang nato kagunahanin lano, tudyo pa pagkahi, di kita niyo mahinang tao, bang bukundi nga Tuhan. Bang kagunahan nato in lano, antara nato magkahi, in nakauna biyay ta sintuhan hantara na to iwan siya. Paman sin Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah sabunnal tuud, intuhan niyo amurin Allah ta'ala tunggal. Aun kalasahan niya, aun kakuyagan niya, hisiyo, inna Allah yuhibbut tawabin. Inna Allah ta'ala kalasahan niya yung mga tao, ipon niya, di pagsumuhon mangayo kaampunan kaniya. Ada kalalong sintaway laro sa kupatuhan. Inta wayron do sa patuhan, wayro sa niya papagkahin niya nangayo patuhan, labing kuyag sintuhan kaniya. May ta inipon ko yan, palman sintuhan, di mabaya kalumian. Kalasahan sin Allah ta'ala, inipon niya rum adlaw nangangayo kaniya kaampunan. Dahil nga sababian harwa pataurun na to na. Ayaw nakita niyo mga pakil. Pakil na imbaran na to, dumadlaw. Ba't sabab magkakunahan nakita niyo hamasa na to ini panghindua. May ta, sabab timaud in sasat. Timaud in pitna. Timaud in musiba. Timaud in bala. Di makatangki sintawang bukon sa wabdua. Dahil hamangari na paratungon sintuanin mul kaiwang bala, hitangkis na rin kanila hasabab simpangayo nila.
Na uno pembeta sin Tuhan yuhibbut tawabin. Dahil hamang hikatangkis simbala, hikatangkis simulka, hikatangkis simpitna, amunayin tao. Nangangayo sadya kaampunan patuhan dum iwan adlaw. Na apabila maingat na yung tao mangayo kaampunan patuhan niya, maranya na ito papagkahin niya. Dahil nga sabab yan, palmansin Allah subhanahu wa ta'ala, astaghfiru rabbakum. Ayaw ka mula ulun mangayo kaampunan patuhan niyo. Di makalaon. Ayaw ra ka mula ulun mangayo kamaapan ibang kaampunan papagkahin niyo, pamaas niyo, patay manghud niyo, palanggong niyo. May kalasahan sintuhan ng bihad turagbos. Inna Allah yuhibbut tawabin. Kalasahan sin Allah Ta'ala himmangayo kaampunan. Istaghfiru rabbakum, patauran niyo, impangayo niyo patuhan, o Tuhan namo, ampuna kami, indusa namo nakauna, iwansin, nakahuli. Hadaman sin Nabi Allanu alaihi salatu wassalam, mataud tao, mag-agiyad na yung tao, biya simasa na to ini. Masan niya, piyag sampung na sintaon tayo nga rin na rumungog. Bangla ulon magsampung bianunhan. Bangla ulon simbihay ni kauni namin badyo bianunhan. Bangla ulon na simbihad to, makuin na. Sa Nabi Allanu, piyag tuyuan niya to, sa mabdaak siya sin Allah Ta'ala. Sambil na may na siya patuhan-utuhan ko. Inni da'autu qawmi laylan wa nahara. Indum ko lang ng pagtugo. Ialop ko yung tawyaitaan ko. Sinindun niya inibukon paghulaan. Indun niya inibukon tumanin kita rin. Kung kita kakal. Pag umul mo ka numan tahon, matawad na yung siput simbaran mo kimangi, biya na siput sin sasakatan. Yung sasakatan, bini mo pila milyon, pag abot 5 tahon, di na bihon milyon. Giyaha na yung basi, giyaha na yung katanta. Na, in Allah subhanahu wa ta'ala, malasa haipon niya. In Nabi Allanu na may patuhan o Tuhan ko, piyakay ko na indum. Inni da'autu qawmi laylan wa nahara. Piyakay ko harum, piyakay ko rain adlaw. Na, mag-ari adin masa na ito inibiyat si masa niya. Ba't naginapusan man, labira kapituan tawin miyagad. Pula-pula mo yan. Na in ummatin ni amunin ummat sa taud-taud. Ummat sa taud-taud. Punon na yung ummat na kauna, yung taud nila, di makaatuha ummat ini. Kaya nga sabab yan, himbay ta sin Allah Ta'ala kato, kalasahan niya, inipon niya, nagsusuri ka niya rumadlaw. Bang biyak sa nain tao magsuri papagkahin niya, patuhan niya, maranya nadto pauno niya. Sabab, upamakun pagkaon, masarap. Yung pagkaon masarap, pamasa na ito ini, amunin lalawag sin tao. Tumbukunin signal sin kuan, ano ba nung restaurant ba masarap yung kuan? Imputahi sin tiula kambing. Imputahi sin aw na mga restaurant day kato Republic of Tuna. Namunang ko tawa Tuna Republic. Tuna
Unuwen tuna. Panit. Ikog panit tulaon maghiup tu din tao. Daghal sim panit hiup tu din tao kaya sarapan. Kawang kulo ning favorite mo tapahon. Hapanit. Kaya sarapanin tao sim panit sa intagdaakan hanaghinang simpanit iwan kaniya wala siya kaya sarapan. Dahil nga sabab ganin umat ini mabahagi magtuo sa pag-ibadat nila. Into hikaisa nag-ibadat sila sa satun sila sin syaitan. Pina Paimansin Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Mga kamu beriman, amin hinang nunenda akan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw kamu tuud magad sin plano sin syaitan, pia planuhan kamu. Amin beriman, ang pembukon beriman, way na pagplano nila, sabab agad na kanila. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Mga kamu beriman, ayaw kamu tuod magad sin plano sin syaitan. In syaitan may ngat magplano ho. Sabab di siya pagapdiun, di pagkaroon, yung kita nyo kiyaro na. Di paglaulon, di karoon manasat, di hapdiun manasat, di hapdiun magplano. Ito na yan. Na, unong deta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato, ng syaitan sa satun kamu. Innay nang ni marayaw larakon. Yadto namuk tumpukan, nagibadat patuhan sa satun sin syaitan. Hikaru at tumpukan, nagibadat siya, agarun niya rin napso niya, siya sasat pa siya sin syaitan, agarun niya pa innapso sin pagkahiniya. Siya sasat sin syaitan, ya agad ning kabayaan niya, ya agad ning kabayaan sin bakay niya. Inyad to amunin sa taud-taud na masanatu ini. Paimansin Allah Ta'ala suratu Yasin, walaqad adalla minkum jibillan kasira. Sa bunal tuud mataud na nalawong. Di mabayay manusia malawong siya pag-ibadat niya. Sa maba kita iwan di magtuging syaitan lawon kita niya. Na yung pangasubo aw nanalawong mataud na. Walaqad adalla minkum jibillan kasira. Sa bunal tuud mataud na manusia nakauna rin kato taniw ini kaya ngi iblis. Kimangi ang pagsambahayang niya, kimangi ang pag-ibadat niya, kataan sinibadat niya, kangi un iblis. Tani yung mga tuan. Na, pamansin tuan. Hawya nahan banusin na kauna. Nasasat iblis. Apalam takunu takilun. Nauno, magpasasat na kamo sabya kanila. Sarangyad to, inaon kanila hamasan nila, hamasan ni uri na maghapin, di na maaon. Sa kalituan na pangita na to hamasan na to ini dubol. Ito yung yan. Walaqad adalla minkum jibillan kasira apalam takunu takilun. Palmansin Tuhan. Nakapakay ni nakal niyo. Mangaon na nalaw na umat na kauna, pag-ubos malawang pagkamubihaon. Subayri na. Subayin bihaon, mga tuna marayaw. Ay, mga tuna marayaw, sabab aon na uno niya, piyamintangan niya. Na, bang nyuri pa kayon, palmansin tuanin at kaldihil ko kaniyo,
Dilan ta kamu pikilan, dilan ta kamu signal, hantara ko iwansing kamu, di niyo yan pa kayon. Hajihi jahannam. Hajihi in suku niyo yan. Jahannam. In suku sindi masasat uno. Surga. Turayan tuan. Nari nga sabab yan. In sasatun hiblis kita niyo. Hindi na masasat hiblis. Kita niyo raisab. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Maita. Laysa alayka sultanun. Palmansin Tuhan, di mo ka pamarintahan. Di mo masasat. Hindasiyo. Alallazina amanu. Amin sila mattan beriman. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Amin mattan sila beriman, way nangandul habaran nila, way nangandul pagkahin nila, sagawa nangandul sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi kau Tuhan, na yan. Amo yanin hindu singguro pamurid. Subay malanu inatay. Nah. Taharatul qulub sutsin atay. Inna Allah yuhibbut tawabin ini karwa wa yuhibbul mutatahirin. Kalasahan sin Allah Ta'ala immalanu atay. Kalasahan sin Tuhan in atay nagtatawat pa Tuhan. Mungkin na dua. Malanu iwan nagtatawat. Kisah masa sinabi ang lanu naubos manin waktu sinabi ang lanu so din dia aklom singkuran hak ngibut tahun sa wala na naabot alpasanatin illa 50 ama kaya may nusan kaiman atin niya pilarakuman kasi amantag pilarakuman na piara itong nasintuhan intupan hamilong singkuhan intupan tunami biya sinaon hakuhan Indonesia na dito man taas na singkat insisasakatan niya nari paparakan nun way pauldir saboy makina bang ikaw Tuhan way misan uno may pagtagyaw tukon nari matukon malawom batimbod yan tuna way nabud bud mataas haliw na sinuno di kapag tukon way roon kuhan istambahin kuhan dito man nataasin na biyolano kaingatan na yung katan nakasakat in nakasakatan kanya kaingatan na mo rin miyagad kanya halawm sin hangibutahon uno na nangibutahon di na kaingatan bang ikaw kul 5 adlaw kaingatan mintaw ni halawm sin masjid ini biya din 5 adlaw tawang ka adlaw kaingatan mo na dito man hataas in kata ni maatod kaniya hanabyan lanu inaon hambuktao nanaykod mas maasusog nananaykod nakaingatan niya lang nahisiw ko yan man anta sa kaingatan sinabihan mo inakulong na iblis kadi kuno miya kadi iblis nang mumay ta nakakadi iblis sabab di hilan sintuhan kawasa papasasatun siya tao ila yaumil ma'lum ila waqtin ma'lum pasasatun siya dito man siya taas launin ako ni iblis nalaunin maksud mo launin maksud ko magbahagi na kita sinta umiya ka din duma magbahagi ito'y kuno yan
Magbahagi na kita lang niya, sinta o napi niya kadatasin sa sakatan ini. Kaya mo na imbaran nila, kako na inatay nila. Kadi ko, no? Bahagi hipon, no? Ang kul kaingatan mo hipon, no? Hari niyo kaingatan, ikaw to kaingatan mo hipon, no? Kung dalasya mo. Kako na lang na inatay nila, kaya mo na imbaran nila. Inagihiblis. Hanabiol lano. Yung kawaon niya atay. Imbaran lang na kay mo na. Main kanya, tuwin nakasakat siya, to amo na, tim marayaw no. Atay. May tayo to mo timpiang ayo iblis. Sabab kangiun na no. Kanti kuro yan. Dahil nga sabab yan, in atay malano, amo na indiya jakahansin, iblis. Sarawa, in tao, maayad, hamalano, di makaraw sin iblis. Iayaran siya sinuno. Sinallahu ta'ala. Kaya palihala niya, labing pagpalihala sinuno. Sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amo at ting kakunahan na to, hamasa na to ini, di na to na karausan ayaran imbaran na to, di na to na karausan palihala unimbaran na to, magkakunahan na kita niyo, pamalihala dengaw no. Dengaw Allah ta'ala. Naunin baita niya, inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatakhirin. Madto kita pakisayad to. Nauno, himuunin na biyalano. Kay mo na kako na atay. Kay mo na imbaran. Huwag siya himuun sa saitan. Diba maguno siya humuun. Nanaguno na sila. Kaya mung niyasin dahil nga Tuhan. Bukod siya na mung sindeng kaniya. La'natullahi alayh. Piyagmulkaan kau sinun. Sinallahu ta'ala. Dahil nga sabab yan, in kita maas ay kau tuod sumuk na anak mulong mo piyagmulkaan kau. Biya murasin ni iyan hisiw yaon. Iblis. Di man jari kita manukna. Suway rahisiw. Nabiyahon tuhan, naluto nin anak, siyuk naan. Piyagmulkaan kamu sintuhan. Di manjari. Okay na? Piya taod sin nabiyaw lano in agin niya piyagmulkaan kau sintuhan. Dari nga sabab yan na asuwin Rasul sallallahu sallam. Unuin lapal. Mabuga iblis. Di mabaya iblis dumungog. Uno. Inagi iblis. Yung kataan hinang niyo yan, larakun ko. Di ta kamuhundungan. Imbay ta sintuhan pa, Nabi. Maka mukay mo. Hindi mo maka kako na hindi niya makahisiw. Aming mataw din lapal nila. Astaghfirullahal azim wa atubu ilay. Aksiru. Unimbay ta, sasatun mo ipon ko. Apabila ipon ko mamung sinlapal, astaghfirullahal azim wa atubu ilay, maapon kinupon. Dahil nga sa pabiyan, kagunahan na to, patawro ng biyawon. Ang kula, mga kwabiyan, iapos na kau nagbesarab na yun. Patawran na yun. Anli. Inamin lang mo, astaghfirullahal azim wa atubu ilay. Astaghfirullahal azim wa atubu ilay. Dahil si maguno karunahin. Mag-upload, mag-download, magkita simpatta sintaw pagtiaunan, magkita simpatta tao sintaw ay kaddarat, ista puti, ista pula, way karunahan sinyadto. Sa patawron na to na, intasbihan na to, astaghfirullahal azim wa atubu ilay. Okay na? Na. Hikarua. Inal amat pangilahan na to. Sintao.
maaddat patuhan, adil siapa Allah subhanahu wa ta'ala, al-wafa'u bil ahd. Hitunay niya yung janji niya patuhan. Tuhan, ang janji na to patuhan. Yung janji na to magkahi, subay hitunay. Bang mo tiyo na yung janji mo papagkahi mo, umbol hambuok, tunayan yung janji mo patuhan mo. Na, yung pangaso, uno yung janji mo patuhan. Kano kau di manji, uno yung pagjanjian. Nah, yung janji mo patuhan, harwalapan. Kalimatut tauhid. Iwan kalimatus syahada. Unin lagi mo, la ilaha illallah. Janji. Ikarwa, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Tikulo ya. Inta'u adil patuhan, maaddat siya patuhan, inhinang niya kaadilaw, iwan haaddat niya, tiunay niya yung janji niya patuhan, naglapay siya, way Tuhan sa bunal pagtuhanan. Bukun bunalin tampat, bukun bunalin batu, bukun bunalin katantan, yun bunal day siyo. La ilaha illallah. Kaya nga sabi yan, ipapataod ka to, tanin lapal na to, la ilaha illallah. Sakali suway aw na mapatay ka unin magtatahali la Santa Barbara. Na Santa Barbara wero may ngat magtalil. Magilong-ilong sa Jasin o. Bangi kang ko. Na, ang kampong na mo nawapat diya sa buwangan. Tiyakan na ako. Ito di mana ako magsambag uto. Uto-tuan. Bila ako sumambag. Uto ustad, dida. Piyaso mo ko nagtag. Nasiyo mo man siya bag ko na. Nawapat ng kampong mo, kau magtatahalil, ikaw yung mangunahi. Nakadi ko no, nagkuman. Nakauiban mo magtatahalin, ikaw yung magunuyad. Magunubang ko no. Yung ikaw yung team leader nila. Jadi, ikaw yung maguhan. Una ko, isang bag ko yun eh. Sumambag ako huon, karapatan ako. Hinatali, kulong ko na. Bisi pa ako biyahon, ang pari madili ang plano niyo, masuk na yung Santa Barbara, kadto na kamo. Matumman ako. Miyadto ako adlaw na. Amin magkubul na. Ba't luguson ako papagunuhon? Papagtahalilon. Ang pindak mong sinimbilog, bang ikaw ko na. Ba? Namiyad to na ako si Maynaat, nawiri siya nag-amal. Nang kuna, nakamulong ko si namin ko, nawulong niya. Doa sa sakatan nakari. Nunahan lang na nagtahalil. Ako na mustaking katawa ko. Doa sa sakatan lang na namo magtatahalil. Ang kul maray bang kaw rin tumakad kaw. Biya din. Kati ko yan. Hipapataod sin Allah Ta'ala hanabin niya iwan sinummat niya inuno yung pagtahalil. Unin sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu wan nabiyuna ba'di insarayaw-rayaw liyapal kuraakan sintuhan kaku iwan umatku iwan sing kanabihan nakauna rin kaku sabab siya nang hinapusan la ilaha illallah. Ang kuhol patawran ng paglapal mo bihado. Sumuhon kau sin istighfar patawran uno. Ay ikaw maunggawlaw niya makahaw po umul.
Okay na tuan? Di makahupo umul, di sa makahaba. Umay tayo ito, di da makahupo, di da makahaba umul. Sabab ubos din umul tayo uno. Di nakaganapan, di na kakulangan. Ikaw ang kulbang ganapan in umul mo, matong 2 tahun, mabaya pa kaw. Biyanin? Mabaya pa kaw. Tung 2 tahun sadya. Di na, nangkan na lang, ay na, di na ako mabaya. Ba't dito ka mo, mga subwa ko yun, di na ako lang na mabaya. Iba misan ka lang kumabaya, di na kaunuhan. Di na kaganapan. Na. Yan to ha, al-wafa'u bil-ahd. In ta'u adil patuhan, amo na in ta'u maaddat patuhan, in ta'u maaddat patuhan, in hinang niya, tiutunay na yung janji niya pauno. Fallahu subhanahu wa ta'ala. Na. Hikatu, hifzul waqf. In ta'u adil patuhan, iwanin ta'u maaddat patuhan, maayad siya waktu. Bukunin niya ayaran niya baran niya. Biyahon in ta'u niya ayaran baran. Pagbati din nga katungan, matupa bulibag, magulo. Aun bagay-bagay na mo, nagbuhat bato. Basi ba? Hang kapitura, way nakabalik. Nagsain ini. Na, aun siya namin babae hamampang, nakakawa international kuwan, nagbuhat uno. Nain niya aun maghindu. Pag luwaksin siya, biuhat na uno. Na, hang kapitura amin ini. Nasasa. Kaya tanin nasasa, nauno siya. Napinday namin kuwan sinini. Pag kita hakuan, haun, istri. Nakuanin ini niya. Nasa, bangasa. Bukun to'y nasa siya. Nasa. Biyarin? Miyuk. Dahil taan takaw. Na nagbuhat singkuan yun. Wala doon namin trino na, kaya niya katanbiuhan. Na, pagsayunin ini. Pilalawin kaya kasto, masuok, kapituan, ngaybo. Amin nagpakuan sa Jasim Nuklas. Na, kati ko yan. Sabab mabaya siya magpakusog sinini niya. Nalawang kutuhan marayawin na sa nabihad to. Sabab bangway na sa pag-abot 2 bulan nagbiya kauhad to, rin malago kay mo, way nabuli mo. Kaya kita ko na simpatta si magbibiyad. Kita malong. Kati ko. Malagwin da hindi sa way na uno. Nahambis marikatani namin uno diya uno. Bang ikaw to, na hifzul waqf. Papaayaran sintuhanin waktu. In waktu takabuhi. Biyasin bihaon. Jumaat kita kain na. Pagkonsumo na. Nagminus na sa binuno mo. Bang ikang kun? Nagminus na sa binumul mo. Nagminus na sa bin karaywan mo. Magsusuok ka pa kubul. Magsusuoking kubul kay mo. Kanti ko yan. Sa way inuinusin tao. Way inuinusin tao. Dahil nga sabab yan, aun hambuok sahabat, ya Rasulallah, unum marayaw lutuun pakamatay. In marayaw lutuun pakamatay, biasa na sinabing ayat. Pagubos, aun pabiyasan niya hadis. Ayaw sadya maluto sintaurahon mapatayin ini. Bi'syal jadu ilal ma'ad. In tiap-tiap den kato taniw ni mapatay. In marayaw rahon mapatay at takwa. Amo na yung pagmabuwa patuhan. Hindi man jari rahon pakamatay sa ngi dahon pakamatay. Amo na yun. Bi'syal jadu ilal ma'ad. Al-udwanu alal ibad. In sa ngi maluto pakamatay. Nigin tao rin nga dunya, harap niya pa akhirat, umalup na siya patuhan niya. Indira niya, pakamatay, uduan, kalo.
Nanaikod siya dunya, kaya kalunin asawan niya, kaya kalunin taymangud niya, kaya kalunin bakay niya, kaya kalunin uno niya. Labi aulatuha. Al-udwanu alal ibad. Nagsasagga sila iwan simpagkahiniya. Ito kuno yan, sangi dahon pakamatay. Lumi sa lagu-lagu. Bangi kang kuno. Jadi, dahil nga sabab yan. In Rasul sallallahu alaihi wasallam naasubo siya. In pangasubukan na, ya Rasulullah, ayun nasi afdal indallah. Hisiyu in manusia marayaw patuhan. Intaw yaw ni pagpangasubo, hisiyu in kandidato makusog. Ikaw ang kun. Nalaw mo amin niya o, namin ako antay ni suta yaw. Aman yung pagpangasubusin tao yaw. Sabab pulos. Pulos, kasir. Nah. Una, suwin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayun nasi afdalu indallah. Hisi manusia marayaw patuhan. Dahil dia dunya sambil paadlaw akhirat. Faqala alaihi salatu wassalam, rajulun mu'minun billah. Usog marayaw impag-iman niya patuhan. Ha? Kanti ito yan. Usog marayaw impag-iman niya pauno. Patuhan. Hasanul Basri, nasubo siya, hantangan kuno kamu, in usog marayaw biyay taksin nabi, marayaw patuhan, amo na in usog bari. Hantangan kuno kamu. Sababin Hasanul Basri, may ingat magpapata. Nah. Hantangan kuno lang niya kamu, in usog marayaw biyay taksin Tuhan, biyay taksin nabi, hapangasubusin usog yaon. In usog marayaw patuhan, number 1, aong kanyarua bangahinang bang siya maghinang taliun niya uno bang kuhinangon uno advantage uno disadvantage aong kanya ijabiya iban salbiya lang na konsum madto ako pakuan madto ako pakisisi uno yaon unong karayawan unong kangian bukon madto na sadya kaw kano ba adlaw yaon ang security dito ka mo nagsambayang ang siya namin ubos pag-meeting nga Santa Barbara amin magjakan ha masjid ang suggestion sing kaiban nari na jagahan bang masjid di na magjaga misan lang ni namin niya tutunga tahon jagahan na bustak da naong kaiban lang nari na magjaga na yung mga sundalo mga pulis suwelong na jagahan yung masjid dakula bang magsambayang na sambil pabihawon jumaat magjaga di kanyo pa jaga ang mga kari pulis biadingin suway rito bangin masjid ini bukon na masjid napadjagahan na sa bang siya masjid na ay na magjaga may ta bang ikaw tuan maba kau sing kamatay marayaw at tawamangi na yung kamatay marayaw amo na miyatay kawalawang sinuno kanti kuno yan ay muhadjay sabihan na karian na boom ti manjari bang ikaw tuan na yadtin hinang sintaw ini yung kataan hinang niya aun evaluation niya Inagi niya, bangko hinangunin ini, uning karayawan, kako sadya at tawa, malapay kun anak ko, malapay kun. Sababin hinangsing kita maas, malapay na anak. Aon ni sabi ng sin anak, malapay kita. Bihan. Amuan, ni namin beta dahin dihaw nun. Na, unin biya sa sinasanul Basri ayat.
wala tansa nasibaka minad dunya. Aun suko mo riha dunya, kawahad din suko mo. Nadanan ini nagsaga, nangawain kay wanan simbukon kaniya. Kawaahad din suko mo, atura sa din suko mo, dungo ka sa din suko mo, padawa sa din suko mo. Nasa kalituan, sambil suko niya, pianaura. Lugi in panaw niya. Sambil mo kung suko niya, iatod, lugi in pag-atod niya. Sambil mo kung suko niya, riungog, lugi in pagdungog niya. Amod tinayat, wala tansa nasibaka minad dunya. Ay mo sab kalupahi, aun suko-suko mo. Na, kaya mo manin bukong suko mo. Bang ikaw, tuwan kaon na yung suko mo, mag-amal ka. Biya din, may man pagkaraw kasudahan mo. Ikaw ang kul kaon na yung kawain-kay mo, mag-amal ka o tawari. Biya din, na mag-amal. Na, sa bangyad tuwing kay mo, kaya mo pag-uwas dehilan mo pa siya, bang ikaw. Na, ringa sa wabyan, imbar iman, bang siya maghinang marayaw, ingaton niya, unin hak sinta urong kaniya, hitunay niya. Inhak niya rin tuhat taurin niya na pangayoon. Baya-baya na sinyaon, sa iniingat niya, amin katatut sinta uyaon kaniya, iingat niya hikadto niya. Ang pay suko niya rin to kaniya, di niya nasukutun. Bang ikaw ko? Na, hangkan ini nabihay ni Manu siya babaw singgumini. Sambil bukun kaniya, iatod niya. Sambil bukun kaniya, riungog niya. Sambil bukun kaniya, wisara niya. Sambil bukun kaniya, iuno niya. Hud, nasibaka, minad dunya, kawa hadyan suko-suko mo, diya dunya. Dahil nga sa babian, in waktu nila, wala na lupas. Na hindi haon lupas in waktu na to. Trikulo yan. Ang pahipanga sumuka to. Na pag-ubos in Rasul sallallahu alaihi wasallam baitaan kita niyo harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Alisto kaya tanurin alisto biya dinin alisto di karuon sabab aun kiyukuan niya marayaw. In Rasul sallallahu alaihi wasallam alisto sing karayawan para kato. Dahil sa sabab yan, hadlaw susungon, di kita makablim kaniya. In sa hadlaw susungon, tao'y magblim habaran niya. Magdihil man karayawan, di siya karihilan, baran nemblimon niya. Ya waylata. Saki sa blong niya, bang ako wala nagliso-liswa dun niya. Karihilan daman ako sinyaon. Bang ikaw ang kun? Awan niya to regbay na mo yad to. Pag sign sin, aming budget bihaon, dahil para lang nabukon maulod, magpamaulod ako bang maulod. Umating kaingatan niya. Ingadji niya kay man ngaybo, mahinang nakapituan. Di kuno, ang kuling kaniupila na. Yung pagtabukon niya, pensyon niya, kay man ngay, bumahinang nakapituan. Ang kuyag, banglaw niya ang papagmaulod, magpamaulod ako. Ngay magpamaulod, maglugo. Malaw na mo, ay nako magpamaulod. Sa matawd day ni mga jamaa, magpaunukaw. Pajamukaw. Yuwan. Nalaong ko kaniya, inamin pensyon mo yan, bangkaw mapatay, ang pamakatabo, long naway na. Naong marayaw. Yan, pensyon, sinta upataw, hindi yung hatuhan, na mo itong marayaw. Mayta, ang panakaw miyatay, ang panahiril kayo mo. Ang painihan, bangkaw miyatay na, bang ikaw ko, amin pensyon kanyo, pagaron. Dahon miniti mo matupalam kubul dito ko magtabo di ing kita tuan bang mapatay na ridto na hiri-hiri sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sabab yan
in pataurun na to, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Amo yaddo. Pula-pula mo. Kiukan. Manawri na makakuha na bihan yung pagpanaw. Matawad tayo ang panapakusuko ng limbay, ang panari makapanaw. Sa intabukon niya, kapituan ngaybo. In pagtabukon niya, minuay pa kuhanin niya kay man. Na, hindi nga Allah subhanahu wa ta'ala, bangkaw kiuyagan sindihad to, lagi makakuyagin yad to, aong patabukon mo pa rin to, aong pakiabibin mo rin. Maita. In kiabin mo rin di ahli mo, amin piyagtuyuan mo, parman sintuhan. Nahnu awliyaukum. Kami magtabang kaniyo. La takapu wa la tahjanu. Ay nakaw mahanggaw sin susungon mo, ay nakaw mabukasin hikabin mo, at ay nakaw mahanggaw sin hikabin mo, ay nakaw mabukasin susungon mo, kami imagulo. Nakati ko no yan, tuan. May kanya ito na kalom sing kubul. Hiyaitan ko sin tuan, ay la takapu. Ay nakaw mabuka. Wala tahjanu, ay nakaw mahanggaw. Nahnu awliyaukum, kami magulo. Sin sangsa mo pamarayaw, iagad mo kabayaan na mo. Dahil di hadunya sambil paadlaw akhirat. Na mura-murahan, yung kita niyo bihad tindagbus na to, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Awla-awla yarin na kita niyo hamasya, kagunahan na to bihad to. Kagunahan na to, insubay kita niyo adil patuhan. Kagunahan na to, insubay kita niyo malano, in pangatayan tudyo patuhan. Kagunahan na to, insubay na to, hitunayin janji na to pa, Tuhan. Ikatuho, kagunahan na to, subay ayaranin waktu. Na, bihauni na nakapo na to, nalupasin waktu runay ni, nagkukulang, nagdaraya, nagdiriadahan. Hapuson nagdaraya, nagkikid. Bang ikaw tuhan? Napagamahan na to yan to. Di, sa hawihon sadya. Unong kita mo yan. Bangi kakang tindahi pa uno. Pamarayaw. Okay na. Na, rin nga sabab yan, kahinapusan, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, biyaitaan kita niyo, sa lugay na to, magkasilasa, hakabayaan sintuhan, malasakato intuhan. Sa lugay na to, kialasahan sintuhan, maglasa kita niyo magkahi. Siya pahan sinta Makka iwan tao Madina. Lan manasin lan di tuod. Lan yarhamunallah. Di kita niyo lasahun sintuhan bang kita niyo mengat lumasa kaniya. Hikarwa, lan yarhamunallah in lam yarhamuna ba'duna ala ba'd. Di kita niyo lasahun sintuhan bang kita niyo mengat maglasa magkahi. Sina? Na impaglasarakan ka to tani wajib. Bukon sundat. Bukon impaglasabihon, bihon-bihon. Dihira kang sintao. Naamot timbeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato, lan yarhamunallah illam yarhamuna ba'duna ala ba'd. Di kita niyo lasahun sintuhan bang kita niyo di malasakan niya. Di da kita niyo lasahun sintuhan bang kita niyo mengat maglasa magkahi. Dahil nga sabab yan, Ar-Rahimuna yarhamhumur Rahman. In nagkakasilasa, amin di paglaulun, amin di kumadayaw hatta uyaun sa ingkawaon niya rin Tuhan, kalasahan siya sintuhan dahil niya dunya sambil padlaw akhirat. Na murah-murahan, panghinduaan na to, Allah Ta'ala, tub-tub na rito, niyabot ng kajam, bang mayan kita niyo, makaagad kabayaan sin Allah Ta'ala, ayaw kita niyo masasat simbagay na to, ayaw sa kita niyo masasat sin napsu na to, iwan ayaw kita niyo masasat sin syaitan, sumagawa, dahon na to, mag-agwanta, dahon na to, mag-ato, in napsu na to, iwan sin syaitan, sabab papaatuhan ka to, taniw sin Allah Ta'ala, supaya na to madawhat, in kabayaan sin Tuhan,
maka natuin pahapit di kato taniw, hikatanom nato ini patanom kato taniw, didto taniw anihon. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma arhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Rahman ya Rahim, irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Razzaq urzuqna fa innaka anta khairur raziqin. Allahumma ya Tawwab tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Alim allimna fa innaka anta allamul ghuyub. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana nas'aluka al-afiyah wal mu'afata fid din wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma rabbana nas'aluka rahmatan min indik tahdi biha qulubana wa tajma'u biha amrana wa tu'allif baina qulubina ya hayyu ya qayyum ya jal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.